Ngiyalibingelela abathandekayo kulesi sifundo sethu salamhlanje okhuluma lani umfundisi uG Mlilo nxusa engilawo babaziveze. Sihlobo esithandekayo liyabingelelwa lonke kuzo zonke izindawo ngegama elihle lika Jesu zayo masinyane. Okhuluma lani ngokulayini uSimabhosa. Ngiyalibingelela ababukeli labalaleli siyathokoza ukuhlangana esifundweni okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Sawubonani isihlobo esithandekayo ngegama leNkosi yethu Jesu. Selamukela esifundweni sanamhlanje isifundo sokugcina kuyona le kodwa okhuluma lani nguSikhathele Ncube. Asicimezeni lapha siba nomthandazo. Baba oyingcwele osekhaya ezulwini. Sithanda ukubonga ithuba elihle osinika lona lapho sifunda isifundo sokugcina kuyona le kodwa esinxusayo ubukhona bakho usihumutshele sizwisise konke ofuna sikuze usinika lamandla ukuthi siphume phandle siyokuphila uze silungele umbuso wakho zamasinyane. Ngayo Jesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo njalo bana sihlangane kulesi sifundo salamhlanje isifundo setshumi lantathu kumbimbitho. Sihambile uhambo lode ngencwadi yamahubo. Namhlanje singena esiphethelweni sale incwadi. Sizake sikhangeleke isihloko salamhlanje esisona Lindani eNkosini. Kanti indlela yokufundwa ngekhanda sifumana kumahubo ngo27 ivesi lika14. Ngicela sibalele. Lindela uJehova. Qina ume isibindi. Ulindele uJehova. Lindela uJehova ume isibindi. Ama version athona lindani ngaphi? eNkosini. eNkosini. Yakho sasithini bana sisevikini lokugcina kuzifundo lezaleli ikota. Ngingathanda bona singakakhulumi ngesihloko sethu lange indiyana yokufunda ngekhanda. Sike sitsho nje ngamafitshane ukubana leli kota kuyini esekufundile kuyini esekuzwileyo ngamafitshane. Mina nguthola umfundisi khona apha ukuthi kuyona le kota ncwadi sikhangele incwadi ezihlabelelo. Sithola ukuthi udaba lonke olokusindiswa komuntu luthwelwe incwadi ezihlabelelo usukusela kudalweni komhlaba. Alright. Sikhangela ukuwa komuntu ukusindiswa komuntu ngitsho lempilo yokushikashika esiphakathi nakwa emhlabeni phakathi encwadini yamahubo ngitsho lokuza kwaJesu kwesibili lapho abahlengiweyo sebesekhaya. Okay. Okunye mfundisi esikutholayo ilotshwa siyithola iphakathi laphakathi kweBhayibheli. Isivezela sobala ukuthi imumethe zonke izindaba. Ngapha from ekuqaliseni ukusungulwa khona uGenesis siye kuphetheni kusambulo. Zonke izindaba zithela ngathi mina isifula. Zonke izindaba ziphuma kuyona le incwadi. Alright. Okay. Ukhona ngakutsho kulokho? Ngigcizelela kwabakutshiloyo. Right. Izihlabelelo ziphethe indaba eziphathelane lokusindiswa kwethu. Kuyathathekisa kakhulu ukuthi sithola encwadini yezihlabelelo even indaba ephathelane lokuzalwa kukaJesu lokuhlupheka kwakhe. So lonke nje icebo losindiso siyalithola livezwa kuzihlabelelo. Ekela ngiphinde njalo ukuthi lamhlanje kuyintokozo bathandekayo. Intokozo emangalisayo. Ngoba namhlanje sikhangela isithembiso sikaJehova ekulindeni silindele inkosi ekulindeni eNkosini. Ivesi eselifundile kaMahubo ngo27 verse ka14 ethi lindani eNkosini manini isibindi uza kuqinisa inhliziyo zenu. Lindani manini isibindi ngithi lindani. Leli vesi bathandekayo esixoxa ngalo okuyilo ukuphuma kulo futhi isihloko salamhlanje lindani eNkosini singalichaza njani ngawethu amazwi njalo kungenxa yani kungathiwo ngokuthi lindelani inkosi kodwa kwaba ngamazwi athi lindani eNkosini. Umlobi walesi sihlabelelo umfundisi indlela engizwisisa ngayo ukuthi uyazwisisa ukuthi lolu hambo olokukholwa kungenzakala ukuthi umuntu azibone sephumile kulo
ngenxa yokubana luhambo lwezinhlupho eziningi luleziphepho lamagagasi amaningi. So kulezinto eziningi ezingadonsela umuntu ukuthi agcine sephumile eNkosini. Kodwa ke lapha sithola umhlabeleli letha indaba yokuthi silinde eNkosini ukuthi lanxa kulezi inhlupho kasingasuku kuYesu kuthi ukuthi ngamanye amazwi uKristu silaye. Silinda silaye. Kasimlindanga sisodwa. Simlinda silaye. Kodwa ngithemba kuzacaca ngokuqhubeka kwesifundo ukuthi yikulinda kunjani khona lokho. Okay. Beyenza ukuthi ngithi ukhona ufuna ukutsho lokho kade ku? Yeah. Okay, ngasikhuluma ngokulinda. Kwesinsikhathi kuyasokulokuphuza thiza. Alright. Kodwa bana sinikwe ithemba ukuthi lindela uJehova. Esinye isihloko bese sithi lindani eNkosini. Right. So ekulindeni nxa silinda siseNkosini kumele sibe lethemba. Singalindi nje kuphela. Kodwa kudingakala ukuthi sithembe ukuthi lo esimlindileyo uzakuza. Kumbe alright. Yes. Ukuphuza thiza. Kwesinsikhathi kuyongala kuphuza. Kuyukuthi ulutho lo endufunayo ngiyalufuna ukusebenzisa. Ngakho ke sithothi ukulinda vele akukho lula ngoba mfuna ukuthi ngusebenzise ngiyakudinga lokho engikucelileyo. So ke mina nguthola ukuthi nxa kuthiwa kasilinde eNkosini yebo sengicelile kodwa ngilinda ngisenza lokho ukuthebisa futhi inkosi ngoba ngingalinda ngisenza umathanda ngizenzele impilo yami engiyifunayo angisalindanga eNkosini. Sengizilindele ngiyami. Ngibambaleli elithi ngilinda ngisenza lokho kunjani okuthandwa eNkosi. Bevele ngizabuza ngithi mina kanti umuntu olinda njani eNkosini yikulinda nje kuphela. Kukhona yini okumele ukwenze ekulindeni kwakho na? Singaphelisa lokho oqale ngakho kathesi. Yebo. Ngithande izikhulumi ezikhulumileyo. Impendulo ngiyacizelela khona phana. Umaphosa ukhuluma ngokuthi ekulindeni kulokuthemba. Kumele kube lokuthemba. Kuthi ukuthi kumele kube lokuthemba inkosi. Then uMrs Ncube uMandlo wasekhuluma ngendaba ukuthi ngeke siphonge ulinda singenzi lutho. Kufanele ukuthi kube khona esikwenzayo okugoqela lo msebenzi kaNkuluNkulu okuthunyayelwa kwevangeli. Ekulindeni kwethu kumele siwenze. Amen. Yes. Enye impendulo singathi ukulinda eNkosini akusiyangisi. Ngoba silomvuzo ukuthi lo esimlindeleyo uthembisile phela. Ngisakhuluma ngezithembiso zakhe ukuthi siqinile. So esimlindeleyo uyagcwalisa isithembiso. Banenge abantu abathenjiswe izinto. Balinde ukugcineni umuntu okuthenjiswe agcina njani engasakutholi. Sithini ngakho khonokho ikakhulu nxa sisikhangela ngalokho esikuthenjiswe inkosi sikuqathanisa lezithembiso zabantu. Mina ngithola umfundisi ukuthi vele akula umuntu esingamthemba kunalo mhlaba. Ingani la unje gatsheni usungathi uthi angikwazi bengene nguyini senza la lutho angithi ukuthi la uzithemba kumele ngizithembe kunjalo. So ke oqathekileyo ngobona ukuthi asithembeni inkosi ngoba kayitshintshi yona kayilali futhi njalo kayiphenduki. Nxa sithembe inkosi siyakwazi ukuthi silesiqinisele ukuthi ngempela kuzagcwaliseka. Nxa sisiya phambili ngizafisa bona siphinde njalo iverse yethu uMahubo ngo27 verse nga14 sike sibone ukuthi hlakulela sithini sicungula sithini. Lindela uJehova. Right. Qina ume isibindi. Yes. Ulindele uJehova. Okay. Angcwele sibale lama verse ambalwa. Mahubo ngo37 verse ka7 leka9 leka34. 37 verse 7. Yeah. Chuma phambi kukaJehova. Alright. Umlindele ngesineke. Ungakhathazeki nxa abantu bephumelela ngezindlela zabo. Nxa bephutshisa amaqhinga abo amabi. Okay, u9. U9 abesesithi ngokuba abantu ababi bazasuswa kodwa laba abathemba uJehova bazakudla ilifa lelizwe. U34 verse 34. Lindelani uJehova ligcine indlela yakhe. Uzaliphakamisa lilithathe ilifa lelizwe. Liza kubona lokhu nxa ababi sebesusiwe. Nxa silalela amavesi lawo mathathu u37
or money sisukela ku 27 verse 14 37 verse 7 to 9 34 kuyini esiphuma lakho maqonana lokulinda kuyini esiphuma lakho kwalama verse uverse 7 lapho uthe chuma phambi kwaJehova. Alright. Ngakhulunywa ukuthi ubani uchumile. Ngezinye indlela uyakusuzi wondlile wathembela kuyiNkosi. Lapha kufakwe elinye ibala ngesineke ngezinye indlela ekulindeni kwethu akumelanga sikhathazeke. Alright. Kumele sibe lesineke siphikelele ke la ngithi siphikelele kulindeni. Ngimuzwe sitsho njalo lapha ngoba uhla wafaka ibala ukuthi singakhathazeki kakhulu. Singakhathazeki ngabenza okubi. Ngabenza khona okungenanzeleli ukuthi sokusa abaningi ukuthi ekulindeni kwethu nxa sibona ababe bephumelela sesizaba busy ngokuthi sibabazi ukuthi ababe bayaphumelela sesikhohle ukuthi thina silindele impendulo eqotho evela kuNkulunkulu ongiwadala izulu nomhlaba ongiyokwaziyo konke lesiphetho sabayo. Uverse 9 uveza ukuthi lokho kulinda kasilindi ngeze ekugcineni sizathola umvuzo sizathola ilizwe. Mfundisi ukuwubuza umbuzo oqhakatheke kakhulu umbuzo ophathelane lokuthi lokho kulinda lokho mhlawumbe icomment le ngizayiletha phambili sike siqhubeke ngizayiletha sengigcizelela kwenye ipoint okay siyabonga ngizothola sithi thina chuma kumbe thula anti kunjalo chuma mbethula usithana singazihluphi ngababi kwenzakalani nxa wena ulindiswa kuye futhi uzihluphe ngokubona abanye bephumelela ngababi kwenzakalani ngakho impilo vele okungenzakala mfundisi ukuthi ungagcina usulahlekelwe ngumbono usulahlekelwe ngumbono kwesikhathi ugcina ufuna ukuthi uhlanganele labo uyenze khona lokho abakwenzayo ukuze la uphumelele lo sathane mbona ngani sitha nje basakwazi bana sempini sesingathola ithuba lokuthi sikusebenzise xa ungasusa amehlo akho eNkosini. Okay now ngikhangela uverse 39 sekhulume ngayo wathi yana uyatsho ukuthi laba balinda bathola yini umvuzo u34 ke kuyini esikufumanayo ku34 ethena linda eNkosini ugcine indlela zakho uza ukuphakamisa akunike ilifa lomhlaba kodwa ababi baza kususwa wena uza kukubona. Asike sikhangela lamagama uza kukubona siwizwe sithini liverse uverse 34 oka chapter 37 yes. Okay lapha engibambe khona ithi yona chapter 37 verse 34 alright osovule ngayisiyo bese mvule ngayisiyo right themba iNkosi unamathele endleleni yayo iza kuphakamisa ulifuye ilizwe ubukele ukucithwa kwababi ngithathekiswa yinkulumo le ethi yona unamathele endleleni yayo so kuthi ukuthi ekuthembeni uNkulunkulu kulokulalela phakathi kulokuhamba ngokutsho kwelizwi leNkosi. Ngamanye amazwi nxa umuntu esithi ulinde eNkosini akuvumi ukuthi umuntu athi ulinde eNkosini kodwa engamlaleli uNkulunkulu lokho akutshoyo. So okunye kwakhona kungaba buhlungu kodwa kufanele ukuthi kube lokubekezela phakathi ngenxa yokubana uNkulunkulu uthembisile njalo izithembiso zakhe ziqotho ziyagcwaliseka akazifani lezi abantu ezokuthi umuntu angathembisa namhlanje kumbe kusemtshadweni kusasa uyavuka etshintshile umuntu uyatshintsha kodwa izithembiso zikaNkulunkulu kulesizathu esiqinileyo sokuthi kumele silinde kuzo ngoba siyakwazi ukuthi lokho akuthembisileyo kuzagcwaliseka ngesikhathi esifaneleyo. Ngibuya ngibe lo mbuzo futhi kwesinye isikhathi siyakhuleka mfundisi siyakhuleka sibili kubuye kube nzima ukulinda. Ngicela ulutho lwami njengokuthi khathesi umnyaka uthe uqalisa abantu abanengi sibele izinto ezinengi esizicele kuNkulunkulu lesizifisayo ngawona lo mnyaka ka2024 kodwa ke
indaba isekulindeni la njalo kungalindi yikho kubangela ukuthi sicine sesidinga ezinye indlela ezingayisikho lokho okufunwa nguNkulunkulu. Yeah. Khona lapho uGatsheni ayekhuluma uthi into ukuthi khona kusuka kube buhlungu kithi. Kwesinye isikhathi engunanzela ukuthi siyacela silempendulo esifunayo kuNkulunkulu. Okay. Ikanti uNkulunkulu yena njengoba nguNkulunkulu uyakwazi ukusifanelele ukusilungele. Okwethu kudingakala ukuthi nxa sesithe sacela silinde sikhangele ngakuye simuze uthina uthini. Silinde sikhangele ngakuye. Sizwe yena ngoba kwesinye isikhathi engufunayo mina yena akakufuna isikho. Engifuna yakho kuthwena thula wena okwenza ukuthi uzwe lelala lizwe lincane njalo usitsho awukaqeda ukukhuluma. Ngoba nxa ngingaphatheka futhi ngifisele nami ukuthi ngiziphendule. Right. Izadlula impendulo kaNkulunkulu ngayibonanga. Okay. Yes, ngokuqhathekile ukuthi ke bese ngicela kuNkulunkulu ukuthi anike amehlo ukubana ngibone impendulo. Ngendlela futhi uGatsheni akhulume ngayo ngokulinda wakhuluma uPaulani uthi ulinda uthi uhamba lani kulokubekezela. Endabeni yokubekezela mfundisi yikho kule ndaba enkulu. Alright. Isikhathi esiningi siyalinda. Ungaswelakala ukubekezela sukhalala. Alright. Kungadingakala ukuthi ekulindeni kwethu. So ukulinda kudinga ukubekezela. Ukuzifumana okumele ukuthole. Umhlabeli wanti noma kunzima qhubeka kodwa ungakhohlwa kunjani? Ukukhuleka. So ukuthi ekulindeni lapha kumele sibe silokhu esikhuleka. Singanceda njani ulutsha lamanye amaKristu emabandleni akithi mayelana lokulinda ngokubekezela? Ungabekezeli kwenzeni ezimpilweni zabanye abantu. Nginanzelela ukuthi umbuzo lo ngumbuzo oqhakatheke kakhulu ngoba akula muntu ongalindanga. Wonke umuntu ulindile. Osebenzayo ulinda iholo. Ofundayo ngabhala imhloliso uyalinda ama results. Ijahe lisakhulayo lilindele umtshado. Wonke umuntu ulindile. Kodwa ke isifundo esikulethayo ukuthi ekulindeni kwethu kasilindeni siseNkosini. Akula muntu okwazi wathi kaNkulunkulu. uNkulunkulu nguye osinika izinto ezifanele ngesikhathi esifaneleyo. So kuqhakathekile kakhulu ukuthi singafuni ukusebenzisa indlela zethu ukugcwalisa icebo likaNkulunkulu. Okay. Kasivumeleni icebo likaNkulunkulu ligcwaliseke ngendlela zikaNkulunkulu. Singafaka umzekeliso womuntu ogulayo angabona ngani sephuzile ukusila okulandelayo ukuthi adinge abantu ake abezwe ukuthi basiza. Abangaba prophet bamanga kungaba zinyanga. Izinto ezinjalo ziyatholakala. So kuqhakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi hayi ekulindeni kwethu njengokulethwa isifundo kasilindi sisodwa silinda siloNkulunkulu. Sikhumbule ukuthi uJesu esiyezulwini wathi uyasitshela ubani umoya oyingcwele. uNkulunkulu umoya oyingcwele. So silinda siloNkulunkulu ngoba umoya oyingcwele ukhona phakathi kwethu. Okutsho ukuthi uNkulunkulu isimo somuntu ngomuntu uyasazi kahle. Lokuthi sizaphela njani nini nguye futhi uNkulunkulu onjani okwaziyo. Ngithoswa ngamagama athana uNkulunkulu ophelisa yini okulinda kwethu. Ngenye indlela singabancedisa amantombazana amajaha. Kwesikhathi kulabantu abajayela ukuthi ngabona umntwana sekhule okuthize. Hawu kanti izibani ulokhu nguwe nje osebelabantwana jaha osweni sebathatha azalahlekelwe ukulinda yikho ngibuze umbuzo la singabancedisa njani ukuthi bangagcini sebezikhalala ngenxa ukuthi sebelahlekelwe ukubekezela. Mina lokho ngicabanga khona lapha lokucabanga ngasikhuluma ngendaba yokulinda eNkosini ngoba isikhathi esiningi sigcina sesilinda sesikhangela ukuthi abantu bathini njengoba umfundisi ngiyakathesi osoza kwenza ukuthi umuntu angasakhangela ukuthi inkosi yona ithini akawuthi abantu bathini akawuthi isikhathi ukhuluma abantu abatsha mfundisi ukhayela isikhathi ukhayela into eziningi ukuthi ngiyangaphi sekhohle uba seNkosini khona phana ngicabanga ukuthi nxa singasakunabisanga ukuthi ukulinda eNkosini kahle kahle sibili ngiyabe ngisenzani. Mina ngicabanga ukuthi sikhuleka uthi into maphosa lapha ngithi siphatheke emsebenzini kaNkulunkulu kunje siyakhuluma sithi Pentecost 24 kangiphathekanga ngikho ndawo
siyakhuluma konke witnessing, siyakhuluma one member one soul. Nxa ukuthi khona konke lokho into zonke zanezi kangikho ndawo ngilindele uphele ngulindeleyo ngizalahleka vele kuza kuba khona bazaba khona abantu abazanjani abathola isikhathi sokuthi bezongitshela ukuthi hayi yenza so ngicine semphumile entandweni yenkosi ngithi la nxa sengisekunzimeni kumbe ngikhuluma abantu abasha uthi ungenele phakathi komtshado wakho ozinike wona sofuna ukudinga inkosi engazange ivele ingene lawe emtshadweni wangokwana so kuqakathekile ukuthi khona nxa ulinde usenkosini khuleka phatheke emsenzini kamlimo cela futhi spirit of discernment ukuthi uNkulunkulu akutshengise ngiyambone khona lapho futhi abantu abasha uNkulunkulu wafakile amajaha uzifakile izintombi uze kuthiwa khona akulamajaha azikho izintombi ngenxa ukuthi ukhangele okucatshangwa ngumcabango wakhe hatsho uchiwe inkosi kodwa nxa bengavuma abantu abasha ukuthi baxhumane lezulu kube lizulu be uNkulunkulu ngokwakhe ethungamela ngicabanga ukuthi khona sizabona ukuthi uNkulunkulu ngempela uyaphendula ngibonga ukuthi sesithintile ngokuqatha ukulinda uGatsheni wathinta futhi ukuthi ngilinda ekulindeni kwami kumele ngigcine indlela zami ngingaphambi kwezindlela zami nxa ngikhangela uverse 34 ngibona uletha umvuzo wokulinda ngothini umvuzo wokulinda uthi abalinda enkosini bazenzelwani futhi kuyini ozakubona sithola laphana impendulo ukubana ilizwe kuthiwa lithathe ilifa lelizwe so ngezinye indlela abantu abalindayo balomvuzo oyilifa okunye abaza kubona ukuthi kuthiwa bazabona ababe besuswa ngezinye indlela ububi buzanqotshwa ugcineni ububi buzaqotshwa ugcineni so ekulindeni kwethu kudinga ukuthi sizinikele kakhulu kabanzi so kuthatha ukuthi sizinikele kabanzi sikwazi ukuthi konke lokho kwenzakalayo emehlweni ethu kumbe kungaba kukubi just ngokwesikhatshana kuzadlula ngithathekiswa ngenye indoda eyalindayo esifunda ngayo eBhayibhelini uDavid nxa sifunda ngoDavid kusukisela lapha agcotshwa khona ukuba inkosi ebizwa ukuba inkosi kusiyafika isikhathi lapha ahlala khona esihlalweni sithola ukuthi kudlula iminyaka eli-10 phakathi kwesikhathi lapha uba lamathuba okubulala uSawuli kodwa akakwenzanga uDavid walinda isikhathi sikaNkulunkulu wathi mina angisoze ngithinte ogcotshiwe kabani kaNkulunkulu ngamanye amazwi kubuya ekuthini kwesisikhathi nxa singabona ngani uNkulunkulu sephuzile siyazibazele zethu indlela ezokufuna ukuphuma kuleyana problem kumbe kulolwana hlupheni phakathi kwalo kodwa esukuthola esifundweni lapha ukuthi nxa umuntu engalindanga ekuKristu usengozini enkulu kakhulu ukulinde kuKristu ukwenza intando kaNkulunkulu ngaleso sikhathi ulindile kumbe ukhulekile ulindele umsebenzi ulindele imtshado ulindele izinto ezijiyeneyo kasenze nini umsebenzi kaNkulunkulu simlalele uNkulunkulu sifunde ilizwi likaNkulunkulu sikhuleke izikhathi zonke siyabonga abalaleli nxa sikhangela lesi sifundo esiqhathe kangaka isahluko esikhuluma ngaso umahubo ngo-27 verse 14 kusobala walotshwa nguDavid andisiyavumelana lokho yes uDavida nxa ekhuluma ngalamagama wayephakathi kokubaleka ebalekela wayezingela singatsho njani esizimbalweni ngaphi ephakathi kokuhlupheka okuveza ukuthi lathi singangena phakathi kwenhlupheko ezehlukeneyo uDavida wafunda kweyama kuNkulunkulu ephakathi kwenhlupheko uJehova kasideli bathandekayo yikho ngosukuthize waloba futhi incwadi ethana uJehova umani umalusi wami ngoba uDavida wafunda kweyama kuNkulunkulu sizakuzwa usephambili nxa sesiyangena kulokho akwenzileyo ake nimfundele umahubo ngu40 verse ka1 lo69 verse ka6 40 verse ngelika1 yes uthi yena lapha ngamlindela ngesineke uJehova waphendukela ngakimi wezwa ukukhala kwami 69 verse 6 69 verse 6 69 verses 6 akuthi labo abathemba kuwe bangayangiswa ngenxa yami Jehova asike sixoxe ngala mavesi amabili lelo kuqala thena ngalinda ngesineke silizwa lesithini laleli lo 69 verse 6 othena ungayangiswa ngenxa yami siwezwe sithini nalawa
asincedisa njani empilweni yensuku ngansuku? Uthi walinda ngesineke. Yes. Wabuya wayilalela inkosi. Wabuya wayilalela inkosi. Ngicabanga ukuthi khona wayezinika amathuba phakathi kokucela kwakhe. Wayengahle athi engacela abesicabanga ukuthi impendulo izahle ibuye khonapho khona. Alright. Wayezinika ithuba lokuthi khona avume lezi zehlakalo zonke ezenzakalayo, afunde phakathi kwezehlakalo. Nanswendaba. Ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu siphendula indlela ezitshiyeneyo. Ebesisehlakalo esithile ejonga ukuthi khona angibonise okunye. Mina sengizalila ngesehlakalo lesiyana ngehlule ukumuza ukukhuluma lana. Indlela wena nxa ngikhuleke ngaze ngabona impendulo yami ngingayekeli masinya. Ekucineni uJehova uza kumphendula kuphela. Yes. U69 verse 6 ke othena esimbalile ukuthi laba abathemba kuwe bangegama lami ya. Esikuthola lapha ukuchisekela uNkulunkulu asiphonga ulinda kuphela but kudinga ukuthi sichisekele uNkulunkulu. uNkulunkulu lo kasoza siyangisa ngezindlela loba kungela sign oyibonileyo mfundisi wami Gatsheni kungela lutho linda ngoba soza siyangisa uNkulunkulu. Okay, awuyiphinde futhi 69 verse 9 verse 6. Yes, akuthi laba abathemba kuwe bangayangiswa ngenxa yami. Bamba khonapho. Akuthi labo abanjani abathemba kuwe banganjani bangayeswa ngenxa kabani? Ngenxa yami. Asifakele impilo yethu namhlanje. Ngingumfundisi, ngu-church elder. Nxa singaguqula amagama kuyimi ngikhulumayo ngiyabe ngisithini? Kwesinye isikhathi mfundisi kulezinye izenzo esizenzayo. Right. Ezizayenza ukuthi abantu begcine sebekhuluma kubi ngebandla. Bekhulume kubi ngoNkulunkulu. Kubonakala mhlawumbe umfundisi esendaweni engafanelanga lo muntu ongafanelanga okusegcekeni ukuthi lapha kukhona ukukhona suyangisa ibandla. So umhlabeleli lapha ukhulekela izinto ezinjalo engomeni yakhe ukuthi akungabi khona ukuthi abazalwane begcine beyangeka ngenxa yakhe. Okay. Mhlawumbe futhi singakuthatha sokubeke ngaleli lihlo ekuthini nxa esekhulekile umhlabeleli wengoma akafisi ukuthi abazalwane begcine sebeyangekile mhlawumbe ngesizathu sokuthi uNkulunkulu engasaphendulanga lokho akade kucela abantu phandle begcine besithi khathi manje laba abantu bakhonza uNkulunkulu onjani nxa bekhuleka izinto zinje so umhlabeleli wengoma uthi ngenxa yokuthi wena uNkulunkulu uthembekile uqotho ezithembizweni zakho abantu abaphandle kababona ukuthi ngempela ngikhonza uNkulunkulu ophilayo labazalwane engikhonza labo bengayangeki ngoba ulezithembiso eziqotho ezigcwalisekayo kunjalo. Akusifundele uMahubo 131 ivesi enga-1 sevesini lesithathu. Mahubo 131. Yeah. Inhliziyo yami kayizi kumezi o Jehova amehlo ami kawacwatsheli kangizihluphi ngezindaba ezinkulu loba ngezinto ezimangalisayo kimi kodwa ngiwupholisile ngawuthulisa umphefumulo wami njengomntwana okhutshwe ebeleni likanina njengomntwana okhutshwe ebeleni unjalo umphefumulo wami ngaphakathi kwami. Hawu Israyeli beka ithemba lakho kuJehova manje kuze kube phakade. Siyabonga ngithemba besilaleka kakuhle kuyini esekuthola kuleli ihubo ngobudlelwano bethu lo uNkulunkulu uma silale bana ukhuluma ngayiphi indlela umlobi walama verse esalibona siwabali. Ngekelani silethe ukuthi singabantu bakaThixo siphile emhlabeni osihlukuluzayo umhlaba ogcwele inhlupheko. SiloThixo othembekileyo okumele sithathe njengomntwana uthembe kumama nxa enceliswa ibele but nxa sokuthweka kumele aphume ebeleni kuba buhlungu kakhulu ngoba kuzwafaka ibilebile ngezinye indlela ngathatha obilebile ngithi zinhlupho eziba khona phakathi ezimpilweni zethu so nasekukholweni kuba buhlungu kube njalo ithemba umntwana ayala lokhelalo ukuthi umama kamkhalali ngenxa yokubana sokufaka ibilebile. So ngicizelela kulokho uMaphosa kutshoyo kulolu uhambo lokukholwa siyakhula ikasihlali sendaweni efananayo
sikhula sinjalo kulezinto okumele sizichiye right ekukhuleni kwethu ngaba imisebenzi emibi kubuhlungu ukuchiyana lezinye izinto ezikunika imali njengomkristu kodwa ngenxa yokubana sukhetha uJesu utholile umsebenzi kodwa ukubiza ngesabatha kule mali enhle kule ndlu kule mota oyithenjisiweyo kodwa suchiya ngenxa yokubana uyazwisisa ukuthi uKristu kubizeleni osokuletha ukuthi lathi khathesi njengomntwana nxa esekhitshwe ebeleni engamkhalala umzali lathi kasingasuki kuNkulunkulu phela umntwana nxa sekhitshwe ebeleni laphana akavuki siswamandlo esithi hayi sesiyadinga ukudla sesiyasebenza ntinga ipeace job hayi uyala lokhu efaka ithemba lakhe kubani kunina uyabe kwazi ukuthi hayi umama nxa engiyalise lokhu ulenye plan ngendlela efana nayo uNkulunkulu nxa esichisa ezinye izinto kasibe nikwazi ukuthi ulecebo elihle ngathi ulesizathu esihle kukhona azasinika khona okunye singaze sazidingela so lapha kuvezwa ubudlelwano obukhona phakathi komntwana lo mamakhe ukuthi uvele uhlala ethembele kumzali wakhe izikhathi zonke lathi sinxuselwa ukuthi kasifake nini ithemba kuNkulunkulu izikhathi zonke singatatazeli sesigijima sisiyalelale ngezindlela okunzima esidlula kibo phela ungakayiphambili beveza ukuthi kanti vele njengoba sake lamunyisa okwabona umntwana ochumayo ekhitshwe ebeleni oyivesi le ikhuluma ukuthi ngachuma njengomntwana ephuma ebeleni ngizama ukuhlanganisa khona kathi kuchumeka kanjani iqedisa inkulumo yakho kodwa usungiphendula khonokho bengisathi khona ngezinye indlela ubunzima esidlula kibo right njengomkristu njengamaKristu vele siyadlula ebunzimeni ngokuchiyana umnye nomunye lohlupho adlula kilo kodwa ukuthi uNkulunkulu usizondile and ngemfanekiselo wesiphiwayo futhi womntwana okhitshwa ebeleni mhlawumbe lelo langa ekhitshwa ebeleni umntwana uzayo kuhlungu ebengawuqedisi engazwisisi kodwa lapho sephiwa ukudla oqinileyo esesidla uyabe yachelese futhi mhlawumbe nxa sengumuntu omdala sezwisisa futhi indaba yangikhona yokukhitshwa ebeleni so ngicabanga ukuthi lathi esiKristini sethu kumele sibe ngabantu abakhulayo sibe ngabantu abakusisayo khona lokuthi uNkulunkulu kasizonde kulesizathu sokuthi indaba evumela mhlawumbe lolo hlupho kumbe ungahlaliseki khona lokho kukhona okungcono kulungisileyo ngoba ngicabanga ukuthi umntwana nxa sekhulile angeke athaba ukuthi khona wazachiywa ebeleni kwansi mhlawumbe iminyaka eli-10 lokhu esebeleni be-21 sekuzwisisa kathi Yesu ukuthi hayi kwakuqondile lokhu ya so ngamanye amazwi okulethwa lapha ukuthi nxa esekhithiwe ebeleni umntwana abantu besidla ukudla okulula khathesi senika ukudla okunjani okuqinileyo so uNkulunkulu nxa esichisa ezinye izinto ezingalunganga ufuna ukusinika ukudla okunjani okuqinileyo okuzasikhulisa kulona lolu hambo olokukholwa siyabonga abathandekayo singakhali uNkulunkulu nxa esekelisa ezinye izinto kuzo zonke izigaba njalo silalela abalaleli bekhuluma uthi Jehova uyavuma bana asikhiphe kubele lomhlaba ukuze asinike okunjani okungcono kasisuthisekeni ibuthongo kwabani bukaJehova zonke izikhathi akumbalele amahubo 126 verse 5 leka 6 126 verse 5 labo abahlanyela ngezinyembezi bazavuna ngezingoma zentokozo lo ophuma ekhala ethwele inhlanyelo ukuba ayehlanyela uza kubuya ngezingoma zentokozo ethwele izinyanda nxa silalele amavesi la kuyini okunika amandla lethemba ebantwini bakaNkulunkulu kuyini okukhulunywa lapha kula mavesi esingakusebenzisa empilweni zethu kuthintwa lapha indaba iqhakathekileyo ungayifunda kusuka kuvesi ngelika 1 chapter 126 alright abantwana bakwaIsrayeli bese bethunjiwe into eyayibaqinisa yilokho uNkulunkulu ayebenzele khona izolo alright ukuthi izolo embalini wenzani uNkulunkulu ngokunjalo namhlanje lathi njengebandla njengabantwana bakaNkulunkulu
kunengi uNkulunkulu asenzele khona izolo. Kunengi uNkulunkulu akwenzele abangane bethu, abazali bethu, abafowethu labomakhelwane bethu. Lezo zinto kazisiqinise nxa sesisezikhathini ezinzima. Phakathi kobunzima kuzasinika amandla ukuthi uNkulunkulu lo othembisileyo uthembekile ngoba endulo kulokuthile akwenzayo. So lami lawe mlaleli namhlanje nxa sesiphakathi kohlupho okwethu kasikhumbuleni lokhu uNkulunkulu asenzele khona izolo. Siyabonga kuze kusifusele kusifundo salani iviki ufuna ukuthi indlela inkosi ekhule ngayo abantu abakwe-Israyeli ngilethe inkuthazo kithi ukuthi kusinika ukuthi njengabantu bakaNkulunkulu kumele sikhumbule uNkulunkulu ayenzele u-Israyeli izolo. Lathi sikhumbule ukuthi kunengi uNkulunkulu asenzele khona izolo even siphila khona lapha emhlabeni. Sikhumbule 2008 kuyini uNkulunkulu asenzele khona. So konke anasenzele khona kumbe akwenzele khona izolo empilweni yakho kumele ukuthi ukukhumbule nxa ubala uMahubo 126 ukuze ube lo mthombo wethemba lakusasa. Komunye umuntu nxa ulobufakazi uba lethemba lakusasa ukuthi uthi ukuthi lami loba ngidlula kulesi sehlakala uthi ukuthi ithemba lami ngizadlula kikho. Kodwa ekudluleni kwakhona kuyabe kungathi uyaphupha. Uyabe ungakuzwisisi ukuthi ngathi ngidlule njani dadeska. But ubusubona inkosi kuchaphisa. So uNkulunkulu lo kumele simthembe ngazonke isikhathi. uIsrael kwamfana kuvesi uthi khona baba njengabaphuphayo nxa basebekhulile ukuthunjweni. Lekwazi ukuthi khona nxa uNkulunkulu esephendulile sokumnandi ukukhala sokuphelile lokhana ngokuhlupha dendlula kilo. Kepha ngani vele ngizange ngidlule phakathi kwalolo hlupho. Nakhona kuyana kuyakungiqinisa ukuthi phakathi kohlupho nginanzelele ukuthi ngiziphatha njani ngenzani. Ngoba ngizazisola phela sekingale kwakhona sokudlulisa kumnandi ukuthi kodwa lapha ngasuka ngenza amaphutha lana lalawana. Ikanti ngabe ngangibekezele nje ngahamba ngendlela eqotho. Ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu sisuka senza into eziyangisayo nxa sesiphakathi kohlupho. Sikhohle lo uNkulunkulu kwesinye isikhathi simphike. Laba abaphandle begcina basazwisisa ukuthi kathi manje ukuhamba njani nxa abakholwayo pho uNkulunkulu wabo ungaphi. So ke asikunanzelele khona ukuthi khona ngale kwakhona kuzabe ngani vela kuzaya kwenzakala. Ngakho nxa uphakathi kwakho nanzelele. Phinda njalo utheni? Kuzaba sengani vela kulanteke yenzakala. Ngoba uthi Israel lapha baba ngani ngabantu abaphuphayo nxa basebekhulile. Ngentokozo abalayo ngicabanga njalo. Bengifuna ukuthi imfundisi ngicizelela kokukhulunywa nguMandlo. Amavesi elithe khona sowabale uvesi ngu5 lo verse 6 kulethwa ke laphana umfanekiso wokulima. Indaba yokulima ibuhlungu. Evuswa ngo3. Uvuswa ngo3. Ibuhlungu iprocess yangikhona yonke nje. Kayimnandi but indaba emnandi kusekuvuneni lapha. Nxa sokuvuthiwe sokudliwa. Sokulenyanda. Kuyathokozisa kakhulu. Kulona lolu uhambo lokukholwa. Kungaba buhlungu ukuchiyana lezinye izinto. Kungaba buhlungu even la sekuchumayeleni ivangeli sibili kulezinye indawo othi ungafika khona ungumchumayeli kumbe uye witnessa uyananzelela ukuthi kulobunzima obukhulu njengabantu asebeke ba witnessa mhlawumbe kuma low density suburbs. Kulama challenges akhona ukuthi uyakwanisa ukuchaya igate izindlu zonke kungabi lo muntu oyedwa osabelayo. Kodwa ekucineni kwe-effort kwesinye isikhathi uzabona sokulabantu abaningi abanjani abazinikele ababhabhatizwe. Ngokunjalo lathi namhlanje kungakhanya kubuhlungu kodwa ekucineni ngale ekucineni kwezinto zonke siza kuthokoza sesithwele inyanda utsho njalo omnye umhlabeleli. Sikhona lapho ekuthweleni izinyanda abantu thena sihlanyelela inkosi kwesinye isikhathi ngenyembezi. Kodwa ekugcineni kulomvuzo ukuthi sizathokoza sithwele izinyanda. Sikhumbule ukuthi lobu bhala ama exams ungabe ungumntwana esikolo ekubhaleni lapha nokwenzakala ukuthi ebusuku awulali ilight lilala likhanyisile ubala. Ekugcineni ukhangelela umvuzo. So lathi lasenkambeni ukukholwa kunjalo. Kungakhanya ngathi ukukhonza kwethu kuyize. Kodwa ekugcineni sizathokoza sesithwele izinyanda uJesu esesibusisile. Ukuhlanyela sithe khona ukulima akumnandi kumbe uqanda insimu uqalisa ukuhlanyela konke laphana akumnandi.
kodwa okusalayo ukuthi khona nxa inhlanyelo ihlanyeliwe umilisayo uza kumilisa singazikhathazi ngobuhlungu lobu mhlambe esibuzwayo nxa sisenza okuhle lekwazi ukuthi kulabanye abantu abenza into enhle ngenhliziyo yakhe yonke umuntu ephelele kodwa angaphatheki kahle enjalo yenza into enhle bese kuba siba buhlungu abesefisa ukuthi na mana ngihle ngiyekele so engakhalali as long as engakhalali ngoba izwi liyarekhoda izwi liyabhala phansi into enhle oyenzileyo inhlanyelo enhle izwi liyakwazi ukubana uhlanyele inhlanyelo enhle njalo isivuno sangikhona ngabe ngasoze ngisithole namuhla kodwa isivuno siyeza ngoba nihlanyelile okuhlanyelwe okuhle vele kuzamila Mabo Jehova uyazithatha izinyembezi zaba azifake embodleleni ziyakhunjula kusasa. Yes. So indaba lokufitizelwa lapha nxa ngisizwa yikubekezela. Yikubekezela. Ekulindeni sikuNkulunkulu kulokubekezela. Njengebandla njengabazalwane kumele sikuzwisise isiKristu silokubekezela phakathi. Akubekezelwa kulula hayi kubekezelwa izinto zinzima. Hayi sisiyabonga ngicabanga ngomuntu osefela ngabantu abakhe ngomuntu ogulelwayo ngicabanga ngejaha elidinge umsebenzi kaliwutholi ngicabanga ngentombi edinge lomendo kayewutholi ilizwe ndithola lapha ukuthi bekezela ngapi eNkosini uNkulunkulu la umvuzo kithi sonke singadabula phakathi kobuhlungu kodwa nothembile uzasinika ini intokozo okwedlula lokho singenjani phakathi kwakho akusifundile amahubo ngo92 verses 1 verse 1 up to 3 kuhle ukudumisa uJehova nokuhlabelela ebizweni lakho wena ophezulu konke ukumemezela uthando lwakho ekuseni lokuthembeka kwakho ebusuku ukuchaya iziginci ngomhubhe wezintambo ezilithumi lemvungamo emnandi yecaca awuhle ufunele u4 lo5 ngokuba uyangijabulisa ngezenzo zakho o Jehova ngihlala ngentokozo ngomsebenzi wezandla zakho mikhulu kangaka imisebenzi yakho o Jehova izikile imicabango yakho nxa silalela amavesi kuyini okuphuma kula mavesi ikakhulu into ezimbili eziqamileyo kuyini esiphuma lakho kule amavesi la Salmana swabali lapho sekuvezelwayo yikuzika kumbe sithi imicabango kaNkulunkulu idlula lokho thina esikucabangayo ngezinye indlela indalo kaNkulunkulu iyedlula imicabango yethu esingayicabanga so sivezelwa indalo lokuhlengwa esakwenzelwa nguThixo ukuthi sibe lapha kungayisijesu ngabe singaphi so ngezinye indlela sivezelwa uthando lukaNkulunkulu olumangalisayo ngicizelelela khonapho umhlabeleli uyababaza amandla kaNkulunkulu okwakuqala ngokuthi ongumdali okwesibili ngokunqoba kwakhe izimpi singakhangela kakuhle kulezi izathu ezimbili ezokuthi kungenxa yani kumele kugcinwe isabatha okwakuqala uNkulunkulu wadala okwesibili uNkulunkulu ngesandla esilamandla wamkhipha uIsrayeli eGibhithe uDeuteronomy 5 verse ngelika 15 wasihlenga lezo zinto yizo ezenza ukubana sigcine isabatha nawo sikhuluma lapha ngokulinda isabatha nxa sihlangana masabatha wonke lapha liyasikhumbuza ngokuphumula esiza kuba lakho ekucineni ekuzeni ukaJesu okwesibili ngoba isabatha lona ngokwalo liletha iatmosphere yezulu liyasikhumbuza ukuthi ngolunye usuku izinhlupho emhlabeni zizaphela uJesu uzakuza lapha emhlabeni ezosithatha siyephila elizweni elingela kugula elingela kufa elingela konke okusikhathaza lapha emhlabeni so ngamanye amazwi sifunda ukulinda maviki wonke nxa sihlangana sikhonza uNkulunkulu ngesabatha kuyingxenye yokulinda silindele ukuza kwakhe futhi okwani okumasinyane lezi singalibala ukuthi khona silindile abantu ababona abanye esilindelweni
thole selele ibhasi zidlule. All right. Ngakho ke isabathana ngithola ukuthi khona liyasiphathisa nje ugatsheni sithi ukuthi khona sikhumbule ukuthi singobani, singaphi, siyangaphi. Yeah. Nxa singalisusa ngicabanga ukuthi ithemba lethu leli elokuza kwesibili lingachabalala. All right. Okay. Awufunda verse 12 oyesahluko esifana naye. Okufithizela lokho abazali abasandibana bakhulume ngakho. Abalungileyo bazaqhela njengesihlahla selala. Bazakhula njengemsedari waseLebanon. Ngoba behlanyelwe endlini kaJehova. Bazaqhela emagumeni kaNkulunkulu wethu. Sana uJehova ngasenza sihlanyeleke ngaphi? Emagumeni akhe, endlini yakhe. Yes. Akumfundela amahubo ngu5 verse ka3. Uzabuya ufunde amahubo ngu30 verse ka5 lo 49 iverse ka14. Bese sibona siphumalani kuona lama verse. Mahubo 5 verse 3. Yeah. Ekuseni, Jehova ekuseni uyalizwa ilizwi lami ekuseni ngibeka izicelo zami phambi kwakho ngilinde ngithembile. 30 verse 5. Ngokuba ukuthukuthela kwakhe ngokomzuzwana nje kodwa umusa wakhe ukhona ungempilo yonke. Ukulila kungaqhubeka ebusuku bonke. Ukulila kungaqhubeka ubusuku bonke kodwa ukuthokoza kuyafika ekuseni. Verse chapter 49 verse 14. 49 verse 14. Njengezimvu bamiselwe ingcwaba ukufa kuzazithika kubo abaqotho bazabusa phezu kwabo ekuseni. Izidumbu zabo zizabola engcwabeni kude lemizi yabo efana leyamakhosi. Uverse 4 uthi njengezimvu bamiselwe ingcwaba ukufa kuzazitika kubo abaqotho bazabusa phezu kwabo ekuseni. Izidumbu zabo zizabola engcwabeni. Siyabonga nxa sikhangela amavesi lawo mathathu kulomcijo ongane uyawathinta wonke. Udaba lokuseni umahubo ngu5 verse ka3 ekuseni uyalizwa ilizwi lami nini ekuseni. Kanti u30 verse ka5 uyatsho ukuthi yena okulila kukhona ebusuku kodwa ekuseni kulani kulentokozo. Lo malokho zenini u49 verse ka14. Isiphi isikhathi kulo umfanekiso esivezwa njengesikhathi sokuhlengwa kwezulu njalo kungani kukhulunywa ngekuseni? Iqhatheke kangakanani indaba yekuseni? Indaba yekuseni mfundisi lapha nxa sikuthola kumlobi kuthiwa ikuseni isikhathi lapho ukuhlenga kukaNkulunkulu okukhangelelwe khona. Anti isikhathi esiningi nxa siyalima siyabona indosakusa. Nxa isiphuma indosakusa sathi nansiyani indosakusa uthi ukuthi ilanga seliyaphuma. Ngezinye indlela kuyabe kusinika ithemba ukuthi ubusuku bube bubude. Ebusuku isikhathi esiningi ke lanindethe lokhu nxa umuntu egula yikho lapha aphatheka khona kakhulu ebusuku. Kodwa nxa sekusekuseni sesingavukisana ekuseni sithi uvuswe njani umuntu kamlimo ukusila sokunjani sokukhona. So lapha esikutholayo lapha yikuthi ngezinye indlela ukufa kuyabe sokunqotshiwe ekuseni. Akula discouragement kumbe akula kuthandabuza ekuseni ngoba yonke into nyabe sengiyibamba ngezandla. Umfanekiso lo mina ngikutholayo ukuthi khona kuletha indaba ezinhle. Amen. Ngemva kwesikhathi esibuhlungu. Ngoba vele nxa sikhangela ekuseni yabisandulela ubusuku. Ukunyama lapho kwenzakala khona into zonke ezimbi. Njalo ekuseni letha ukukhanya. Letha amacebo amatsha. Into zonke ekuseni zintsha. Ngakho ke ngithola umfanekiso ositshengisayo ukuthi khona izinhlungu ziyadlula. Kazihlale zikhona. Ziyadlula ngezesikhatshana. Khona lokhu akusiqinise kusinike ithemba. Ngisho lokuza kwenkosi kufananiswa lekuseni. Ngemva kwezinhlupheko zonke sakudlula kizo kona lo mhlaba. Kodwa ukuthi uzahlala kunjalo izafika ekuseni kuphela. Wathi nginike ithuba sibalele uMark 16 verse 1 kusiya ku8. Ngama spont siyagcina ngapi? Mark 16
Yeah. Marko chapter 16. Sifumana sizwe ngendaba yekuseni kodwa kuTestament elitsha. Mark 16 verse 1 to 8 kwenzakalani ekuseni? Kwathi isabatha selidlule. Yeah. uMaria Magdalene lo Maria unina kaJakobe lo Salome bathenga amakha ukuze baye qola ngawo isidumbu sika Jesu. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki ilanga liphuma. Basebe sendleleni besiya ethuneni. Babuzana bathi ngubani ozasigiqela ilitshe lisuke emlonyeni wethuna na? Kodwa bathi bayakhangela babona ilitshe elalilikhulu kakhulu seligiqelwe eceleni. Bathi bengena ethuneni babona ijaha ligqoke isigqoko esimhlophe lihlezi ngasokunene bethuka kakhulu. Lathi lingaze lethuka lidinga uJesu lingaze lethuka lidinga uJesu umNazarini obebethelwe usevukile kakho lapha. Right. Bonani nansi indawo lapho bebembeke khona. Asime khonapho. Asimeni khonapho. Yeah. Ukuthena indaba esifunda lapha ukuthi bathi bafika bathole ethuneni selivuliwe ithuna akekho uvukile. Sebesizwa isithembu ukuthi hayi lidingani lo obebethele usenjani uvukile. Kwenzekani ekuseni okukhulunywa ngayo lapha kulombhalo? Njalo kubaluleke kangakanani kithi lokhu thina esaphila lesikhathi okuvuka kwenkosi? Mina indaba lemfundisi ngiyayithanda ukumangalisa. Alright. Isono sanqotshwa. Nxa uJesu wayesevukile. Ukufa wanqotshwa. Amen. Ithemba lagcwaliseka. Lesiprofeti sagcwaliseka. Ngakho indaba emnandi okumangalisayo esiqinisayo kulolu hambo lethu lokukholwa. Ngoba libani uJesu kavukanga. Ngicabanga ukuthi khona even ukukhonza kwethu ngabe akula sisindo. Ngabe kunzima lokuthi sitshela abanye sibaduduze sithini sikhulume sithini. Kodwa khathesi kulula ukuhambisa ivangeli. Kulula futhi ukuthi siqinisane lathi siqine ngoba nampu ufakazi bonke bagcwaliseke. Ukungazwisisi. Yes. Umsebenzi uJesu wayewulandile kwayenza abafundi bakaJesu badangala kakhulu. So indaba yokuthi bathola ukuthi uJesu uvukile ekuseni yaba intokozo emangalisayo ngoba sithola ukuthi abafundi babevele bengazwisisi ukuthi uJesu wayeze lapha emhlabeni ukuzokwenzani. Now sithola ukuthi ukufa kwakhe lokuvuka kwakhe ikakhulu kusinika ithemba endabeni yokufa. Kusitshiyela isifundo sokuthi ukufa yinto temporary. Akusoze kube khona ikunaphakade. uJesu wakunqoba so la khathesi lanxa sifelwa izihlobo labangane abazalwane lathi sikwazi ukuthi sizakufa. Kasibeni sikwazi ukuthi ukufa lokhu ngokwesikhathi esifitshane. Ilanga elunguJesu ngelunye usuku lizaphuma maduzane. Amen. Nxa ilanga elunguJesu liphuma ukufa lazo zonke inhlupho zizanjani? Zizadlula emhlabeni. So kasilinde nini sikuKristu size sifele kuKristu ukwenzela ukuthi ekucineni sibe ngabazaba lengxenye ekuvukeni kwakuqala. Siyabonga ngala amazwi. Wathi inhle ngibuzela umbuzo engafisa kube ngumbuzo ongaqinisa abalaleli kuzo zonke izindawo. Ngizaqala khona ngapho Maphosa. Sonke sawuthi siukhulume. Ukufa kuthiwa sizelwe sikwembethe sonke. Ani siyakuvuma lokho. Lanxa kuliqiniso lokho okuhle ngathi abantu abawileyo yikuthi ukuvuka kaJesu esibale ngakho aphana kusithembise ukuthi ukufa kuyinto yesikhatshana nje. Lawa mazwi lapho lombuzo wami khona. Lawa mazwi angakuqinisa njani ekulindeleni inkosi? Njalo singabaqinisa njani abazalwane ekulindeleni inkosi ngokwazi ukuthi uJesu wavuka aselindeni inkosi? Singabaqinisa kanjani? Ngoba sikhuluma kunje abanye bazinyembezi ukufelwa asonto elula, abanye bayafa, abanye bayagula.
amafitshane sibe sesivala ke. Kubabukeli labalaleli. uJesu usithembisile uthe yena mina ngikuvuka lokuphila. So engilithembisa khona babukeli lesikuthenjiswayo lapha yikuthi ukufa akungasilahlisa ithemba. Kumele siyale sibambelele ngoba imini yokuvuka kwaJesu iyeze ezimpilweni zethu. Siyabonga. Engikutholayo mina babukeli labalaleli ukuthi umuntu usukele kuzalweni ekuphileni ngitshele kufeni yena akulalutho alwaziyo kwaziwa uNkulunkulu wonke. Ngakho kasilindeni sikuye uNkulunkulu njalo ekulindeleni uNkulunkulu asingeke sikwenze ngamandla ethu. Udinga yena sonke isikhathi simnxuse sonke isikhathi ngokukhuleka ngokuphatheka entandweni yakhe ngokuphatheka emsebenzini wakhe aze abuye. Iviki lamhlanje masiqeba lesisifundo siqiniswa ngokulinda eNkosini. Ngokulinda silethemba leNkosi. Kungaba lobuhlungu obungakanani, ngaba lobunzima obungakanani ongene phakathi kwabo ophakathi kwabo. Indaba ethi linda eNkosini kulentokozo ekuseni. Ususikhulekela. Indaba yokufelwa lokufa ibuhlungu kakhulu. Kodwa ke kule themba esilitholayo lapha. Mhla uJesu esiza izaba ekuseni. Sizavuka izihlobo zethu zonke zakade zalala emathuneni. uNkulunkulu kasiphathise lathi senze izinqumo ezokufela kuKristu ngoba sizavuka, sizakuba lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini siyabonga isifundo sesingenile phakathi kwethu. Isifundo sesifikile endlebeni zabantu abakho. Sicela usifundise ukuthi silinde sikuwe. Izinhlupho zikhona emhlabeni ezingasidosa zisisuse kuwe. Kodwa sicela umoya oyingcwele asinika amandla okulinda sikuKristu. Wonke umuntu ozakuzwa lesi sifundo sicela ukuthi awaphiwe lawo mandla okulinda ekuKristu. Ame aqine edwaleni loNguJesu. Umthandazo wethu okukholwa eNkosini yethu uJesu. Amen. Amen.